Halo parlok kung no pilong baro te mentah hagen ke video ini ya keren kawai topik ni kasih pi ngayo i maximum ledon we para kasih jongki uba kiu shikmat kistang ban bisni o kisnang ban lor niyo nang ta daw ngi kasih ngis sa shedin nashin pio i yak tu khbor jong tu Norway ban Asam Jubin Guard katno ki briu da ki peu lak ngut ki briu ki wan ai brom yo kasni klat jongo pio i ketu ka example katno ki palat jakia tel ya teli ya renti haba longkong kata ga jaj sngi haba wan kum kata ga jaj sngi ki ya renti ki ya teli ngipat ki khasi habangi yo i haba don way upara jaj upara dok pra sanam jongki ubala ki usikmat teki stang man lor ni ban bisni u ngatrai lada klat we Norway runa pojela Meghalaya umton kejinya renti kumba mi ki ba ki ha Asam kia pendon burom yau Norway Jubin Guard ngatrai ladon hapo u Norway ba klat hapo ka jela Meghalaya adu kane umdon u ba mi shabar sesurok ban ai burom u tekanu kajing itnat kajing renti ki palajai tekwe nga ka ban ongi pi parlok perjor tos nga bha wat bu gitu ki men sim lorni bisni namar pe tang ban lech shakaying maneru umlong haban bu kemen sim bakuit ru hapok kemen sim jongpi support lem para mangi ki para dok para senam support iki ai lat iki ban kiu shikmat wat ju lorni bisni bu kemen sim ka bakuit hapok ke donut jongpi no nong dusmon ru umla ban ta e pilar pi bu kemen sim gab ku ya donot jumpi takane ke ngak ba bani persingau tu para jo radok para senam jongi